tang mo okpungi bunyi hayanga ating me mangchonga akyang me ngonang hayanga iya ayen kawang obuchingna ayen na meng ibu hayanga ibu ki iya yang yidiki hado kawang de teman ating lakpu ngonang just as he said he is risen from the dead teman ye kawang mui manbu kawang phabu hado de hongdi mongong kawang mukti shiwa hem lokatai hymn number 485 the love of God kawang kanbu hymn number 485 kopali datat mga That menit 87 Christ arose hymn number 87 Mangchong mubu lautaki episode na may ngamang wilan cham siya lang bayong
hat me awang pa na shuma wang hi ong bu fai cham se iman mangchong da win hayanga iman lama iman ha ke tai ngau taman chingna mangkok sada ka pu longa awa wunna tamlak tamphalake hatau mayanga khau pu long na ngo tau phai me imana lai wanda longa noa ep yanga ngi tau phai me imana mangkok sada ong naushi cha ni aheng anyanga yakcha yima sochanga imana ngi hayanga iman yasan iya i noman ya taksan nomana nazarat mabu chiso au tangpe matak taupa yamnang hapoi i tauma yanang i yanga yi tiki laihu imana tauma mangmu yangki i punyu yanga chai palan asede kawanga muimanpa tini tauma tawa chinda wangsampa i sia angbu teman by speaker Reverend Yumba ani sausa new palan anio Reverend Apu apilan ma buyanga toma chuma tabu Christian amailan awangna noman muilanda mongmaya pona yapu hayanga wangsim haubu hadau China tamnangi Jisu Krista teman anu chingna li hayanga yanga yi bunyi nyu tini hadau shima yoma bunyi nyu ma Dauba taita ma omlak china awin ocean pa yang wanang yelak pa mong maya pona ya bu hadau chai tam nang anio yan heyang tinok noksa ma bu chiso Krista yayang salam hadau chai tam nang ki anio taitam leng balana hadau taitam ma adio tini bu taitam builak china sa maitam cha pakatam bu china taitam leng balan dio manyong pa bu hadau awang na chai tam nang ki Tinibu taitam shima yoma lokalai bu voya tambo worship team lando yonga minyong bu fanang noman ayan hayanga tuishaw da kawanga yelakpa lamui tamsi tini tamana chona tailak taitam tawa hadogi I hauganeng taitam number nga 5th April 2026 Easter Sunday hipak 10 a.m. 10:30 a.m. Number cha Chongyu Nyuma Asui Mimper Mission Port. Item number E Achau Lai Iyanga Yoplak Pai Chai Chamong Tikon. Item Lum Kalai Cha Youth Ministry. Item Pali Topu Shailak Pastor. Item number Nga Hemlock Lak Pumainok Queer. Item number Vok Kawangau Ya Pailak Reverend H. Mopa, Pastor 30 minutes. Ngaumek, Yanga Yipu Krista, our Taman Menyuk, the risen Christ who called our name. Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Item number Nit, Tuitama Yoplak Akung, Tini Tamana Chona Tailak, Titam Haki Ngonang, Item number Nima Pa Ngopukia. Achau lai iyanga yoplak pahai chay chamong tikon sa apari pakfadam nang. Yo bebe Nyan nang bu chào lại cha tawa ke inang Sabat len phai me han me awang pa ni wangai show me Mary Magdalene hayang alau pa Mary mangchong ta laine win hayang lai hu manwi ye ayong lai hang jing ne yongwan pa songmok pa wang tang me pu yu hayang long khao doi lui win yang tau pa tang me shot I sita wang phi lang pu ki hayang I in kek yi ki heng ngo hayang au yan yom me ngoya pai I
show the nyambue yonge nen hayang kata amangki mengema hawande wangdang songmok pae Shokolande i naman yamlak hango yenang hangjingne namane jisho au tangpe metak i yamnang se tawe shingnang i taume yenang hangjingne ia ipuki i yanga yidiki wingai i shipu nyote laidau hayange mamse taidau hayanga i belande idau i lipu mapu yanga yidiki hayanga i naman saude Galili de tainang namana i taume ngilak laihuya sa tawe naman de iyangi taukhei iman mangchong mepu nyampu hayanga mongmai ayong fai mamse yanedai hayanga i pelante ponglak jingne iman fat laihuya mokse jiso iman fai hawe i maya ngoya iman winne iya me chon hayanga imane ide kham hawande jiswa iman de i tanyam taido jehenaulan de Galili de taido hayang se ido hayang imane taume tau ngilak tawe yopui bak yaganing wangdang mangopu wangdang achau pa ayan kawang upa hibak ayan moy mana tampu nanjing na se tumane nang te minyong pu pha pu wai katok nyu de nang pu pai pu na po misaya se i hubu nanjing na se kawang aha se i hubu nanjing na se toilak pahi yamme katok nyu katalane hayang boy yetoy okpe yanyanggi Jongaya katok nyume kanyen wang ha ma pulingangi takpalan mayetam mikpom napan palan mayetam pu hatau kanyen wang ha toiling pu ngiyange jisoda au hing mik tak pu ngai katok nyu katalane tang pem me ep lak jingna sa seng yang hatawa nanga tang pem me ep yang toyangki heng boy katok nyu katalane tai pu hatau me shopu yeji heng boy imane tai pu ja anejam yang yi kelak si ibu hatau yang yi pama se katok nyu kadalana nan pu pai nyam me sot ngoingki hayang buyoi tene yok pu hatau i yang pu kia nang i tau yang pu kia mangjong akyang ma tau yang yi yang ke o chau pa ayan kawang upa tanap katok nyu krisan se ya jisu kresa mangjong akyang ma tau yang yi bu nap se mong mai bu phai hong li bu phai yoi apakan mangoya pai ngo shu bu nyoi me nang kham jing me nang de yop lak jing na se tam ta ngo nang o yan kawang opa nang sapsi teman phai o mango pha wang dang chau pa yan kawang opa tani hada ba nyoi jing da pai yi ok pa kata atam takpu sangpu nan jing na se Yeshi kama kadong nyu toya pangpu nanjing na se pangaten pu yok pe pangaten pu hatau kaya yok pu nanjing na se hatau kham jing da ye pa yok pe yo nyoi jing mangon nang ka imano tai da yok pu hayang bioi yoi da wang mana samalam bi me kadong nyu me ngo achong lak wang ngoi phayang phai de chi so kresa ayenyi ba se ye tai pe yoi mot da mong ham yang au yan ngo nang ke o ayan kawang opa kawang nang mong shi ngai bu iman tang na manset pe mong lap yi yang kawang nang kham jing yam yi lak nang di yo pa kham lak hatau tai tau na tam do wang dang chau pa ayan kawang opa kebishem krislan taman yo pam sandi hatom akong wang yang tai tam cha phe ma cha se tani nga su ba yang yi bu hatau tai tam ayong cha Hatau mo omlak jing na sa ocean bu krisan amay lan payang inanyay bu pay shot yang ngonang o wang tang achau pa ayan kawang opa teman na taidam cha phay ma cha sa chon na taining kalay hau bu takpalan hayang tobu sai bu de yo pa kham bu woilak nium pa hayang lokalay lak moilan cha ki anang sapsi phang ma lamwoy tam pha hayang uwi ba nang shoshan pa kaye nyan nang obu hatau ngaumik me ya fan yang
hangi ba ngaumik ya apay lakcina sa tamtayang apay nangge. Oh, yan kawang ayan na nangachon fa. Hayang nga, chay laklan tamano, hataw ngawlan chay yabu kaya yu iyan maling yibu, hataw bay, tokloy maya mung maya yina tamfa. Hayang nga, yung wan pa mo, hataw namno lakcina sa tamtayang angonang, hataw namno budungo ye, cha pay ma cha sa lingachon na Taiwan de, nang yaha chaw tuman pay omongo pa o se, wang tang ayan kawang nang yaksada panpaya nga linglak chulak ese men nang umgo pa sa yopo ese mo pa nang mga yaw. Amen. Taidam mong hama pabu kiay. Pangyua china yong may yop tambo pada minyong bu fanang kawang ayalak pa nang iyan moy mantam si. Taidam number lim kelai cha hulak youth ministry sa iman dipak iptam no. Jisu tang pen ma sanga liang pai ma sapat sau ma temda bunyi. Aupa an ngoi Arimathea mapu Joseph sa minpu hakpa kata cha. Au Jisu pinna ngo hayang boy Jihudi lante nyambu kaya loa ngo. I paile tang da bay hayang Jisu mang yalak chingna dong. Awang pa, Jisu mang papu olak jia. Jisu mang photo. Hawan de pilot de iman de Jisu mang pa. Joseph Jisu mang ya atai. Hayang Chào si bu ni khai ma yot. Hayang ia long nyu sau ling ngai bu yoi mangkok sa alama Jisu mang mu. Hayang mangkok sa takep na long kau lapa kepa angyang tai. Ane ni ngeng pa ajang lan hayang farasi lan pilot tang de chama pai.
ayong ba hadaw tala iba I ayan men ngo wande ni lim ngo yang I lak se ipu ngo yang ki tau khai ni lim ngo ye mangchong yom ne ngau keng phado yum lak la na ya chai jo ayang ne numan ne mai bu sen ne mangchong yom do tau khai iman phai yom palano ya yang tai hayang mangchong nyoi ngoi hayang iman long ma phau sang tep yang mangchong yom na tam Opa nyapong lan mangchong yom ngo hawan de mok sa minwi ayong lay hang ching na yong wan pa song mok pa wang tang mapu yu hayang long khao nyu tui lui win Sapat len pai ma hat ma awang pani wangai so ma Mary Magdalene hayang alo pa Mary iman mangchong de leina win lam iman haka tay ngao man ching na mangkok sa de kap pulonga au hiu win tam phalak Opa iman mangchong nyoi de ngoi iman leiwan de longa noa epyang ngi dau phai ma iman mangkok sa de ong iman yongwan pa mang yingi mangchong aking mango nang kiyo hayang minwi ayong lay ngok sa katani bilang bu inkek inyang iman pen mayong naman tanyam Hang na dumana yana libu yoma yambusi. Iya tau mayinang. Iya ibuki yang yideki. Lai tau isibu nyoide. yongan pa daw mayinango yongan pa yang yidiki ating mayinango Paido, ayang ibilande, yuan pa yang ibungao pongatumdo. kay teman daiha tau kay iman mangchong mabu nyambu hayang mongmay ayong pay mamsa yanatai hayang ipilanda ponglak chingna iman pat Peter John mangchong aking mangonang ki teman yongan pa yang yidiki kay teman tayang alay ha Jisu yang yibu ngau cha yang pilan mangchong de pat hayang boy ting ma mangchong akyang ma ngo lai tau mangchong akyang ma ngo nang ki Jisu yang yideki. ating ma Jisu yang yidiki Saa hatapu awang pani enpong ma jihudilan de nyambua bilan nok among ma dake piang ngo hawan de jisu iman yong bay Naman ay chingay ma motel. opa jisu dau pa ngau I jisu iman de iyak hayang I hempa ho hayang
Opa imana yongwan pangi pilan mongmai. Saa Thomas nyepet sa nyekpu Jisu pilan ban manyi yomacha Jisu pai wante iman pai yengo Opa I pai ngoi Elau pilan ida hekei Thomas, tumane Jisu ni diki. Iyang ma, yan lang ma. Hayang yan lang mi ma, ayak lan mantap. Hayang I hemba mata, ayak lan mantap. Tawa opeo ating melak. Nhi tet ngoyang I pilan enyo nok among mengo Hawanda Thomas o iman pai o mengo Iman takep yang nok among mengo wanda Jisu nyi sa iman tang da pai Hayang iman yo meyong Numan pai jingmai ma ngodeu. Thomas, nang yak dama wingay. Hayang ayak da laideu. Nang yak dama bayang ahem pada tiba laideu. Ating yelak batango, apoy ating lagya. Ayong ba, hayang akawang. Nang daw ngiyang ay ating lang nangka. Awiyan na yangi, apoy ating lak, iman mong may lang. Nyama tango, abawa daw hanggasun, haka daw o numan sunang. Tayo daw, hayang daw yang yidigi sa kadong nyu sayda ponga tamdaw. Hadaw ngau iyang pai ma Jisu iman song mapu yanatai Hayang agam na I pilan pai olive katang ma ho Jisu iman da I Wang tang hayang katong nyuma angan asay ada payangki. Daukay numana daya chat asay bina miang apa aha hayang yaha ajaw minma iman paptidaw. Hadaw ngaw yang pay ma Jisua iyak hong iman da muy mandam. Opa iya iman da muy mandam. I iman mabuyan. Hayang I wang tang de wui in. Hayang I pa yakja I ma sot. Hang ching na Krista libu mapu yang I pay ma sa chi yalilak sa temana sing. Libu pa I tang ma sa chi wang lam yelam na. Yung wan pa yang I diki. Yongwan pa yang ay digi. Hadaw kalay kaya teman moy landa kawang moy man pa. Amen. Hallelujah. Jisu Krista tingma yang yidiki sa temana yasa nyalilak na ngibu menyibu hat ngani teman muilan kelek ngi yang sap yang gi hayang mong yong akan sap yang gi hayang boi tenia hadau kelek ngi yang teman muilan sida ngai phaya hadau gi hubungi wanda mong mainang anyo anyena youth ministry landio menyong pha bu hadau chai dam nanggi saat mana taidam beli dah iha taidam beli tobu shalak nyumpa sa nyumpa dah hepak padam nang
teman fai do bu sai bu hibak ma MTC jingna hangi teman project lengya ba hado achinga habu hibak ko ngolak to kema akung atenja nanna aniu cham haga do bu sai wanda lailak jingna se do China damnang kawang ngaw haki inang ede do bu fai yongwan ba da yi inondo hakaling maa ninok bunga alika malak hayang wubungti tikma mawa ang oklak na nang ayen ngolak hada kawangaw sa do bunam nolak chingna sausan balang dei bakep na teman bai pumanok sigidre singna tamyang buki ngai ni bo hat nyu ni a teman atama yango sulak na ngai nang pumanok mo teman ngau yang gi special program hadoki ngo wanda teman hadoki yen kem oyong buah hang gi elaksi se hayang boy mi nyume revival taidam nyekpu hayang imana yo onga ya hu nyekpu na myang bu jing na taidam hi temato yang phai ma a adam teman hadoki hibak phema nyekpu aji bu khaima Arunachal de iman pong de yu home revival ya tambu mailak ama se mongyang ngani bu han ni teman adama Arunachal makonya ngale na dailak hayang boy KBC ma teman ni it mengobu MTC Mount Theological College Girls Hostel jingna yop nok phanaya bu sai shepu taidam ngola tau kama atok ma ulan tim ngok ma project tam hau dampa Girls Hostel Construction Wangbyang ni dainang hayang asal lingbu tu sawa hadauki ngonang yo onga mamsolak jingna teman ngangyang ge pumanok general ma budget yang without any budget hayang bo mission faith based me offering collection me hadau project teman wangyang ge hayang lenga daibu tu so hadau ki taya ngonang hayang hadau ma 36 room ngonang 64 bedded hadau ki ngai glak sa tainang students lan jingne se hadawa mam se sogai se MDC kaye KBBB kaye teman pumanok te yelak pa kangnang hayang boy teman ating lakpu ya fan me monglo wa teman hadaw contribution pay lenga taibu hadaw ya fan de ngui ngonang se akung da tau China damnang teman fe hadaw mahobu hadaw noksalan ngin lakpli phayang room jabong sponsor na Miang bulan noksa hadoki ngonang auyen 36 rooms ngopu room ja sponsor na miang lak jene se mongya be ani o yelak pe ngai bu oklak ngai bulan no manda minyong bu fanang partnership ma lakni phayang ka da ni chim bu na miang ma room ja solak hado ma partnership ya bulan lis hadoki nginang ani o lakcha phayang ka da pli noktan pli ngoi bu na miang ma you sponsor one room tau jingna se kata pli room noktan pli room ja sponsor ne hadauki etomana namno tamlak hayang hadawa room numan noksalan menyanyanga hadau room sponsored or furnished hadau so dambua naman noktan pli noksal nie anu noksa cha se hadauki Bible students lan pay bulanda bungao faith ating lakpu yamene hadauki holak hayang hadau building manma hayang teman record machin de hadau mengolak tau ke mangin lakcha phabu hadau ki noksalan mabu ngonang numan say de menyongbu fanang hadau ki pha baibu aniu ti chaban phabu ngonang hayang tau mai de phabu tuman lili ma bu ngonang hayang boy hadawa record ma kaksua book form lenga ngayang MDC mo cha angla konyak pangchun phala teman yak mongola hayang bongbong na miang bulan sponsor lan numan do paime phabu oklak
hayang tuman hado lili soyang cham se ngawang platinum jubilee me hado hostela hand over na myang lak jubilee min me se yop atanang ting tau jing ne jing mai lam ning ngai ni bo hat nyoi ni envelope naman de fe yang ngobu pumai nok budget hango yi it petition bu hostel we ha se pangchim tong bu jing ne pangchim tong de MTC tang de pong de yu ngai bu mai dam ya awang de ge mong mai se ngai wang sa ki a so de ngolak tau jing na naman lili a pabu donation sa do jing na se chai chimbu ma 67,000 lakhs hado ngai yang ge so far hado nok 36 rooms we bu de Taibu 92 lakhs winyang ngonang saba finishing new de pai ha sibu hayang boy siong sa tailak kanu yong teman ngi ngonang hayang teman sim yo okpu liabilities adam ngai bu hangna 67 hay pai bu de 92 winyang ngokpu kana teman alo internal alo kan mu bu arrange memang yang sa hanyang ngonang 2024 1475 nokten Hada individual saya yang nokten participant memang yang ge hada MTC hostel construction cingna 2025 wang bang mawang 1336 nokten participant memang yang ge hayang KBCM mission porta aniu teningo 2026 wang bang ma 1000 and above families lan aniu yalak pa maidam ayong ya kalaksa numanda ating lakpu pai yobatanang dokema hada hatmong ma numan ocean de hada envelope he dalakai envelope lili ki yitai be hado teman nyui melak-lak ace hayang bo hado MTC cingna hostel teman wenang tem maidam yak nang se moilana mong pha maidam yak kai 2811 nokten tanyi dengoi maidam yak ngonang hado doktor teman yalak pa yobu kembu ma wong nang chubli me hado mai handover na myang lak cingna moilan ngokeo se hado China tamnang teman fai tenap ya abai bu shengin kawang yak tesim madam tau me yong ngobu ti kon board iman kai yublak jenis setong nang Amen. Namno dam bu sosan balan dam nyong bu fanang sa adamana takaten balan chingne anyo special prayer request oyen ya apa ngonang ki iman chingne se yop ngolak would like to have a time of prayer for healing and restoration, and if you have any specific prayer request you have in your heart or a request given here, would like to pray for you. Kawang ngau da hadaw kia laiha. Matthew chapter 4 verse 23 mawang hadaw ki ngonang. Tawa hadaw ngau I wanda ating lakpo fay. Tenap ayo ong bo yoyoy ni hayang hadaw yo ong bo yoyoy ni nang ayan ma kawang miracle ling na tambu kumaa. Nang ayan ma chayle na tambu ngi bunamiyang kamaa. Hayang nang ma ating lakpo faith ngok bunamiyang kamaa. Nang yong pu oklam adoy tamnang jisu kalili kadok sayida iman sanagok lan ma nyawe angjing pungau amai nyawe hayanga kata yoma pu dak ten alam lili hayang dak palan mai tai ijing ngaulan seria kadok sayida yan hayanga iman idang da alam mawa takpu takpalan say hayanga latakpu lao matakpu mahu taktakpu hayanga yimden takpu say pai hayanga iye iman mayedam
Tanap yang Yebu Jesu Krista. Nang ayen may dam hunang. Hayang nang ayopu de jana yehunang. Nang ading lakpo faith. Hadaw yahunang. Let's all close our eyes. Come to the Lord with faith for healing. Ano yung laklan ngo ya? Yung lakyan na hipak nang. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Kawang muhiman yung bulan. Nang yung yoki abyoy, if you like to raise your hand, that's fine. God sees your heart, your problem, your trouble, and He's willing to heal you this morning. Let's all pray together. Jamshoma. Hallelujah, 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 hallelujah. Ciao ba, ciao ba, ciao ba. Ata ba yung wan ba kawang nang song daduman pay boy. Im tendak palan nang amay damyangge. Mahudak pay bulan nang amay damyangge. Hayangan lama-lama ngondak pay bulan nang amay damyangge. Ya pay balan kem na damyangge. O wang dang kawang mingmaw balan nang eba damyangge. Hamaan ang kadalan tanap awyanda ka din ng onangge. Atok may yung bulan, amay mo yung bulan. Oh, wangdang kawang nanganang kadalan de chon pa. Imana hadaw manyana Bible prayer request. Hangyan mo yabe hadaw esay dang mo. Wangdang kawang nang menmataw yak na chon atam nang. Sa hadaw minit kondama hadaw prayer request lan. Nyana Bible minlandang magawang nang atuling pa. Hayang Nazareth Jesus Christ na mamadakpo nang amay damdaw. Hayang iman dalam yepo nang lam epadamdaw. Hayang kasi po ang bulan na damdaw. Hayang mong sambong mayang po nang hadaw yada yang tulumay mong may padamdaw. Tuinan po yada yang nangahakal yang po pamoy mandamdaw. Ayan chinso po yada yang kawang nang ubo. Ayan chilo po faro. Hallelujah wangdang kawang nang yakta pa na faboy. Yung usang buyapan yada yang kawang nang uksang buyapan pado. Nang sisama yung bulana, cacang ca yung buyichi, ayang boy by faith, ating lakbo ayong pay, ating lakbo ayong pay, ating lakbo ayong pay nang sisama yung bumana. Tayo kay may iman nang tak yung may nang iman tak yung may iman suat na yiyilang. Nazareth Jesus Christ amen na tanap libu dang maokang iya, yang ibu ba Jesus Christ nang menme, nang anganong menme, nang kadalan yung ngobulan dang may damlak pa angan mong padaw sa Jesus man ma angan mong yuwa wang nang kawang nang dayo boy Jesus man ma may daw Jesus man ma daklana dam daw Jesus man ma kasi yahatay daw Jesus man ma mong sibu yahatay daw Jesus man ma tonyay bu yahatay daw Jesus man ma mik abadam ba na abadam ba hayang mong jangdak may dam ba hallelujah wang dang kawang o wang dang kawang awyende jinso bungo nang ginanga ayan jin bawudam ba nang bubuchin ala bawudam ba nang sausalang nang tuiling laksing na shot ngo bulan na uyan na yak hungo nang man ma chon bu angan mong modo sa nang iman na chon do hayang Jesus Krista nang man ma may dambu sagi mabudo man chayang ge ngawit bu kada ngawi bu man ngiyang ge hayang ya pai bu kem na damyang ge ming mau bungi damyang ge pai sok bu may dambu kawang teman bu may nok man ang ayasan litoy ayong lingyang ngonang tanabo nang lingnang nang may nyong boy saje hadaw kadalan yise o wang dang kawang taka ayilak pane ayan yung man ba kawang nang yakti simadam mapanfayop nang gidolong ni subang ng mga iyo amen kawang amoy man Temanda wong pung na miyang buong ngaulan ayang no singengan chow tama takpalan chine no yopo tambo nyom pada menyong bufanang yelak pa nang ayan kawang moy mantam si sa teman taitam number nga tala iha taitam nga ma hemlok lak pumainok queer sa pumainok queer da hemlok lak chine hipak padam nangi
Engweng amai ngaulan amai ngamak amai pay lokatambu pumanok queer da minyong bu fanang queer masa woibu namanda kawanga yilapa moy mantam si sa teman taitam akamba da painang yong asyuk wong ma shotanga siu maklang yuya hadagia yungok ba haga ngok puna meng ma tinyi bu moy mana nanga yetau ba tailak tau kai teman mulan yaha ma meng ha bu pai shota talak china mulan cham sa chama yong ha nyumba pona ya tinyi bu teman ngomak yang yibu Krista au teman menyik the risen Christ who call our name hadau ya paila nyumba hibak fadam nang Yop kini. Acaw bada ba yongwan ba kawang nang mong buki nang sausan bada wa sagi pa oklak cingna nang mabuwong ala apay umbung opa yup nanggi dolan eso ba nang mong ay ew. Amen. Sotke. Moilanda pumanok so ching men mabu yalak pa Jesu Krista yang ayebu mong may salam happy Easter ngaulan China damnang. Kebisham Church behalf de Aji Kimanchun visitors ahigana ase apnan sobke honor gurina welcome gurina loyase itu majorde mohan yede Madam Mrs. Kusili Zimomi wife of late Kikeho Zimomi aro Mr. Atumi Zimomi Tailaga Pacha aro family member nephew Akivi ahigana ase morambra apnan ekparkhara grubunegi. Thank you. Aro kunba visitors kan asananai guest. Do we have any guests coming today? Apnan sobke kebishembra welcome gurina honor gurina loalaga edu janai diasi. Teman fai Nyuma teblo nginyai o mongoya Women Commission Chairperson tay kama ta ye nang bay hayang boy yung ino Taman fay the Phenomenal She Recognition Award 2026 from Indian National Bar Association India hadoma award taw yang ngonang Taman Women Commission Maya ong yang hayang sa chairperson ni yang tu so ma may ling taibu ngi yang anya na tinyi Bar Association kaya the Phenomenal She had a recognition award ya apay buda pumanok so chinga kebish member ja hagamin may ya apay buda congratulations pa buda China damnang hayang ya mong may do bu mong may yanang taw mapay ngonang kawang mohiman sa taman topic ti ha Tanapu teksa Matthew 28 verses 1 to 10 pa ngonang hayang boy hadaw I dango ha taman tanap yongwan ba mo halak hibak te changbune hayang taman da so may skate kalay cha hoyang ge hayang hadaw kalay ma taman hadaw text kong kimbu yong as it is taman da yong may bungaw hadaw reflect na miyang adam debu tawagama the reason Christ who calls our name yang ayebu Krista awa taman men nyek hadaw ngawmek ma yapanyang ngawo tailak tenyi kadok nyu jingne sa yoong bu yoyoy ni jana myang ngainang hang jingne libua ala yichi hayang libu jingne moklak hango yanang hayang boy libu yang yebu sibu moklak ngaw nango yangge Libu debu yoyo na myangbu Libu wa saja agam hayang boy jisu yang aye Tau jingna hanghe yoyo si Sibu na myang kama tau yang aye bu ma Hadau yoyo na myang ge Libu macam yang ge hayang boy yang aye bu ma jicam Hayang hadau yang aye bu jisu Krista hai Tau jingna normal death adaman moilan jingna final. Kadong yu pungaw mahagay ngonang. Hayang boy Jesu Krista yang aye yang ge. Hayang
Jesu Krista mangmu bunyoy. Hadawa properly sealed. But this morning, Mary Magdalene and the other Mary did not find this tomb sealed. Ep yang abay ngo. Roman soldiers lan. Yung security may ang card na may ang nadam. But the witness, Mary hayang Magdalene lana. Mary Magdalene hayang the other Mary lan lay wanda. Hadaw nyabong lana, sibay lana, guard lana, wong yinang ba ngi. Yaw nga nyaya kaya ngi. Hayang hadaw mangkong ma, hayang hadaw mangjong ma. Jisu yinang ba ngo. John phong pan aleng pan manit pan madat ma. Imu mangobo authority. I wong hadaw iyang ke. Iyan palak jing na, anu ya aday lak jing na. Ima hadaw authority. Daw ngobo hadaw iyang ke. Daw jing na Jisu Krista iyan panafayang ke. Hayang anu hadaw ma mang chong ma yang ngoba ya aday lak jing na o. Yang yelak o ima authority ngoyang ke. The dome was different then. Mangjong yoyo na ngo. Mangjong yo nga famous. Ngay bu mangjong lan ngo nang. Hayang the dome become very famous because of the person who buried there. Kings, the rich person, sing ba man balan. Yung bu well-known person kadalan kibu, not just the body, hayang boy along with gold and silver. Hangi ok, hadaw kong kimbu chama birit ni miyang yang hadaw mangjong ma angbu ni miyang gama, hadaw dum, hadaw mangjong Louis famous ni miyang ngayon. One of such is Taj Mahal. The other one could be the pyramid in Egypt. Hang na hadaw pyramid ma Pharaoh ang balan mangmu bugay. Not just the body. Bambasa yichi. Hayang bo humay kim lan sa tom nang buda. Hayang mummified ni miyang yang yisi yinap nang ling yang ang buda hada Pharaohs lana. Egypt ang balan. Hayang iman ating lakpo hada preserve ni miyang lak. Hayang ang balana yelija. Anu liyang bay mo iman anu yelak po wang lam ngok lak jasa tai bu ading lak po ayong daw ngok bu jing ne daw hema hadaw mangjong the tomb ayo ong known and famous among mak inside hanging ngok ya be hadaw jing ne ya ni Jesus tomb is famous because it is empty. Just the opposite, right? Jisu mangjong babular na miyang bua, minsing ngay bua, mangjong ba akyang na miyang bujing na. Alaw lan mangjong min ngay bu ba mang ang ba mang ngok bujing na. Honay kem ngok bujing na. Mot ngok bujing na. Hang mo danap. Mangjong, Jisu mangjong famous na miyang bua. Mangjong ba akyang kay. The dome is empty. He's not here. Matthew 28:6 man. He has idang mayanang iyang ayedebu. Hayang hado empty dome. Hangiba mangjong akyang. Hado atuman Christian ating lakpu jing na yoong bu yong jing. Yafan ya jing jang onang. Jisu Krista yang ayebu. Libu dang okpung ibu. Hadaw mong hemmato manjing na sa yoong bu yong jing ayong ngonang. Lim subama. Bible yima min menyek pu da buwang lam. Mosa Exodus afong lim aling belima nyek yang ge. Hang na nyek pu. Kawang mosa sa minting kak nyek yang nyek pu Egypt kadalan. Woye kanan kau doktor tailak cina. Kau wanga mosa ilibu.
tàu chừng na hà tàu tuy sâu vui lạc chừng na sẽ mò sa da nhiệt pu hà tàu ngõ yang ye Samuel so nhiệt pu nginang awang ba Samuel afong lim aliang pan me hayang au nhiệt ya be for a while he was confused ili nhiệt pu haya sa tay hayang boy finally kawang nhiệt pu na miang ngo hang na nhiệt pu i hi ba na miang lak chừng na nhiệt ngayang ye Saul sa nhiệt pu nginang lambulan afong tu aliang beli me hayang kawang mission tu so ba yung la yung heavy persecution pabu ba persecutor jangonang hayang boy kawang mission ang jing ning doi linglak jing na i Saul sa nhiệt ngayang ge tanapu text maya fanyang hayang especially John afong ta aliang pan mavong me Mary sa nhiệt pu nginang hayang hadaw Mary, hayang da ada Mary, hadaw lana, yung mong sang mong meang. Jesus Krista, iman baibu, tuwi winbu jing na, they were there at the time of crucifixion. Hat ngani tang pe matakpu, hadaw wanda, ngoyang ge, anu mangjong da ya alayang, anu mangjong mangmu dambu, hadaw mo ngoyang ge, but they were not there Saturday because that was Sabbath. Hayang hadaw da Saturday ngui so mamamadam hat nga anmo namno bukay. Hayang boy Sunday morning, the first day of the week, saba imana free. Sabbath ni nyaubu ni kaidebu. Tau jina napning som ma iman mangjong da wenbu. Hayang tingkaka Mary senyek punginang. Hayang mong sangbu mubua mong may de way de bu nyek pu ngo yang ge. When God calls your name, He redefines your destiny. Mary ki ngo ya. Saul na myang bu. Hayang boy Paul's early life. Saul ki bu ngo ya. Or confused like Samuel ngo ya. Isigama Mosa kia ngoya. Tanap yang ayibu Jesus Krista. Nang de in person. Ate hayang nang de nyek nang. Hang na nyek lak hayang hang na nyek pu. If He calls you, mong may do be thankful to Him, be happy and be excited. Hang na He would like to define your destiny. Change your life perhaps. Maabu mo bu yan na damla. Men menyek po ma lepo. Taman ang iwanda intimacy. Husband and wife. Sako na tani. Hadaw imni pa closeness. Hayang akan bu love. Hadaw jang inang. Jaja ding yung may singbu. Kawangan ng mentuan na nyek po ni mayang gamaa. Hado intimacy, hado kanbu, hado nang pay ngonang. Tau de lepu ngonang. Hayang identity. Tani hado ko dong nyume. Identity abong yadobu. Yoy minsing yinang bu. Kadong nyuja ngay ngonang. Hayang boy nang menyek pun miyang gamaa. Nang singbu kadang ngonang giyo. Hayang nang lingbu kawang nyek nang giyo. How broken you may be. The Creator, God the Creator, who created you, knows you personally. And He calls you by name to keep this identity with Him. The intimacy to remain. And to transform, He calls your name out of fear. Nang nyambukan mo bu, nyek ngay bu, tuan ngay bu, hayang shame, waubu mo bu. Yok isang bu, waubu kadalan. Chuwan ya abay bu, noksa ya abay bu, yoy yakaleng ya abay bu, maabungo nang. Hayang boy hadaw waubu mo bu, nang nyek ngay lak jina, nang menmenyek nang. Hayang libu, hadaw mo bu tuman, nyek ngay lak. Maango nang gaa,
nang menyek pun yang gema mong maido. Nang yan lak jing nese nyek pungonang. The reason Christ does not just conquer death, he claims you by name. He owns you back. Libur opungi yangi dan. Let's celebrate Christ's risen. It does not stop here, but he calls you by name. He claims you that you are his. Nyek puma mambu jeng nyek pungonang. Mam sechan laktabu. The urgency of response. The angel's command. Go quickly and tell. Matthew 28:7 me. Tayo mam si ido. Tanapu teman teks mahado ngonang. I nyek pu ajay. Hayang buat nang hadaw di chan bo ni miyang gama. That is what we call disobedience. How many times hang sin me nang danyek lak? Revival menyek lak kaya. Youth camp menyek lak kaya. Hayang every Sunday morning nyek lak kaya. Nang takpu pay nyek lak kaya. Nang yup wanda. Ating ding manama chay nyek lak kaya. Mengi nyek lak kaya. Nang new kaya nyek lak kaya. Nang bagay nyek lak kaya. Oh, some preachers kaya nang danyek laksi. Kawanga nang danyek lak. And if you don't still respond to the call God made, that means you are not obeying. The delay is rebellion, right? Teacher ja. Students te songying wande, ising ma nyek wande, mam si jingai bua, new balana nahada nyek wande, mam si jiyong bua. Ja de minyek yang kai hadau kan me si I wande, ninga jiyong bua, ninga jidai bua, hadawa wait bu ngonang, la bu ngonang, tok te bu ngonang. Kawang anyek pun miyang gama. Kawang hayim lan hadaw tuk tebu yaha mayang olak pongpong. And you know it, right? Hayang boy, still you are not responding it. Still you are making delay. And very common for us, right? To respond with mixed feelings. It's between yes and no. Yes, jing no yak yu hong ok. No, jing no yu hong ok. Jisig ma yes to u hong. No, jing no hong. Kawang nang danyek wande. God is calling you by name. And you are having this mixed feeling. Whether to respond immediately. Or not to respond even. 50% you agree with. And the 50% you are making yourself delay to respond. This lukewarmness is where our Christians today are fallen, right? Hadaw nyui me taman yayang monang. Half surrender. Hadawa spiritual compromise. Tumana compromise tamyang. Si ibu kay. Atingi ngodo. Do not compromise the truth. But the people who encourage not to compromise the truth, we keep on compromising ourselves with the world, not totally surrendering our life to the Lord. This morning, the risen Christ is calling you by name. Respond namyang do. And if you respond, that will
determine your future. Nang ngai bua nang tinyi kawang yang Yesu Yesus Kristus ada nang yichan bu chan bu dang mangola. Kim yeme lay jelak hai nying toy. Mary ran with fear and joy this morning. Nyambu fai hayang mung mai fai. Hayang boy the guards earthquake pai wanda. Wang dang somok palan, wang dang somok pa pai. Hayang mangchong melong ayong kap yang angbu lock system pa yang angbu hadawa kata lili ya tai oklak aci. Hayang hadaw Mary hayang ta ada Mary ni iman ngau ibu di jai wanda hadaw longa awa dulu ya tai oklak si. Hayang boy the guards were there. Hayang hadaw si balan ngo bokha me iman de cham me yang hadaw cham epatam gu si ilak. Semong ngok blak hai. Hayang boy haka wen si buda earthquake ayong ngai. Menwi lay bungai. Hayang hadaw menwi lay wanda hadaw wang dang somok pau tau long kau nyua epaday yang tau long dang masut yang ngai. Hayang si bai nyabong lan siyong bu wong senang bulan angbu hadaw lan bai aniu yong kai nyaya tai imana ka Dr. Lamada. They were like dates. How about Mary and Magdalene? Mary Magdalene and the other Mary. Imana unconscious na miyang sa jingay siya. The woman, iman makai nyay bu yanang. Hayang boy soldiers lan bahay, imana unconscious. Yisigam iman fan na miyang tabong inang. Hayang boy hadaw Mary, iman feeling jabay yang gi. Hadaw wangdang somok pa. Ngiyang hayang hadaw nyo me mangchong me Yesus Kristus yanang bungiyang nyambu fay hayang wendo ating ding me Yesus Kristus imang imni beho hayang Galilee da daw Pinlanda taw mahu guys taw me iman beho lak si wanda hadaw pungau me Yesus Kristus yang ibu hadaw ngibu jing no mong me hayang hakibu kanying wang hangai bu du yasan bu hay nyambu fay. Tahu jingna mangkok sana man bai wanda bu ayan na yijibe mangjong akyang yang bai me Jisu Mary se nyek ngai bu wang tai bu chambe me chele tai bu so apol na meang chele tai yang bai me konyo ngau lai chele tai bu mosa aniu kada lili ngok bu hayang boy chadali yana dambu hayang Samuel hibana meang kawang sausan bu. Tenap nang de kawang nyek ya. May lak aja, may nanggi. Tuloy may ngok kay se nyek pun jim yang kelak. Hayang boy nang ayen chay lelak jeng na nyek nang. Hayang nang ayen chay bua, he is commissioning you to proclaim this good news that he has risen from the dead. Hayang ayen ida ating laklakay. Yan ibu daulah. Hayang hadaw mission tuai lenglak sing na. Tanyi teman pumainok te yang ngonang. Yang ibu Krista awa teman menyek. Kawang ngau cai bu aseda muhiman. Sa teman yongwan habu hibak. Ngolak. Sa Lord's Supper hadaw habong olak. Hayang hadaw me oyen ocean pumanok ma menmay me Baptist member amay jana miyang yang ngoy abay iman saya daw yung an ba mo partake na miyang po oklak. Hayang boy oyen ocean pap mandi anyo papti yang pailan siya abyoy church disciplinary crown me nang hayang ninok nang ayen menvin yang pumanok ma men at yang ngok pun miyang gam
ex community na mga ngopu members lana hadaw yongwan ba mo de yichon lak hadaw e damnam hayang atumana hadaw hawan de cha daidan na yup kembu pai jam se sosan balana nam noa so gama teman hadaw kia halak inglang orang daw kema sa teman pai yongwan ba mo ha dai lak jingne nam no lak jingne sosan balan sosan yulan daw nyue de pai lak jingne se tong teman yasanya lilang na Yesus Kristus mangchong akyang matau yang yi sahadong ngau teman caya angki Yesus Kristus yang yi bukaya tani tau macimbu teman Kristen katalan celebu ayong tau yang talak tau kai hatau monghampai yalak cina caya temnang tani bu taidam teman so bainang tau kai taidam ma hatau tui teman look like him number Tuitam akam dangoi sa nyom pa ya lak china nyom pada patau na. Teman Baptist Christian launching nasa two ordinances ngonang caa baptism caa Lord's Supper. Hayang atanyi teman halak hadawa ni sebupa yongwan bamo. Tau kema hadaw yongwan bamo halak table de. Ida ating lapu Christian kadalan se invite ni nang. Sa teman pai sausan ba I kaya hadaw kau ebadam lak jenis setong nang. Obe iman haya bay jisu anya moeman adam hadaw koi bayang hadaw ki yang ki ya do hadaw apem da lepungonang tau ba an jing yoblak jenis teman bay dikon jelong jing yoblak jenis tong
Yasanyali Achao Hyang Ayen Kawang Uba Tenyi Dome Nang Yang Yibu Nokpu Bamo Tim Yang Ngonang Doma Nang Pum Kuye Miangbu Telepu Ayong Jane Toba An Tuma Naha Ataining To An Habu Kadalan Seidang Me Takadin Maya Tamsi Jawa Tamsi Ayang Toba An Habu Gaye Yaha Tuisha Muwong Nang Lak Chingna Toman Ha Ying Ataibe Jisumin Me Jawa Tam Yupui Tolana Se Uba Nang Mongayo Amen. Tau fai me ie wan jaya moi man fa hayanga hadau iman da phao I numan se ya hadau mapu yingdo hang chingna hadau cheng chepu I ma pu amyanglan anu win oklak chingna soko wenang hadau ba bu wingti chingna yoblak chingna teman fai tikon paje bonglui da dong nang Yopa Haleluya Haleluya Wangtang Ajawa Uba Nang Shipse Nang Angan Wong Kaya Hatopa Hibak Nang Muimanatam Minyong Bupan Anyay ne Tuman Anu Jingnese Tang Pem Tungoya Nang Ishaibu Hato Lepu Ayong Pei Tumane Uwungti Yinga Tainu Ye Wang Yung Oibu Ye Jiao Ye Shibu Uba Nang Ajaw Tamba Hato Yung Bu Kaya Tuman Bumme Yoki Shangbu Takhaidin Bu Kong Kubu Kau Nanga Chao Tamba Mei Tamba Hata Wungti Chao Tamba Jisuk Prestamin Yukbe Dolan Se Uba Nang Munga Yo Amen. Sa yung an pa mo he dailak hadau ma tebo ayong bato mo nang atong ma upstairs mo gallery bulan jing na se extended table ngonang hado atok pa table ma teman fe reverend paje yintau kaya nam nolak to kema sa hado yung wan pa mo an nang yak ta pai wan da yak ma chon ngo kai wuwing ti pai wan da chon ngo kai kong kembu tau yang pai naksi chama halak chama yenglak yo solak ko jauh se tau chane dam nang teman yang kai Hymn number 192. Hymn number Khocha Tatume E. Amen.
190 Koja Tatu Jisu Krista Pim Jaigao, hymn number Koja Tatu Macha 191. Kuna
4. cha tatat malim nang nyikpu ngawang chaya.
tenit matu 79 tenit matu show ida show to hymn number 84 he lives ayan ngonang 84
65. Tenit mga Calvary datang menerjang Yeay batoan Yeay berbaikan Cinta malam Berian damai Cinta damai Sang yang ali Tawak malim 63. Jisu isaha. Jesus
374. Kolum the nitma beli. 374. Kolim the walk matat. 368. Yungan pa tau nang ching. Love
tawong mapali 364 Tau yen yang paime since I have been redeemed. An manbik bulan ngo ya, bread mando bungo ya, wuwing di manbik bulan ngo ya. An mantu bulan ngo kumajak kungkai, di konlan ngilak cing ne.
Bubung di mantau bulan ngoyang. Yuyu ayen re-examine na miyang yanga. Kawang sisuma. Yu ayen la iye surrender na miyang yanga. Yan iba Jisu Kristake tuman esay jingnese papu ipem. Hayang anu cawen bu i. Jisu Krista ikadong yuda nyi se manyu se. Tay daw lak jeng na se I kadalana jondo sibu doba an hayang bubungdi domana jam se haha hayang ayinga. Teman jam se Yan iba Jisu Krista tuman jeng na fanafabu hayang tanyi libu dang mo okpung ye yang ayebu tuman da ayan ala mongam ala pa tamu pa iya nang da ade min metu na nyek nang hayang hadawa mohiman ngonang I song da la iye tuman jam se yup we bagya da ba yup kembu tui soha yopa haleluya ciao ba tak ba yongan ba kawang Daw ba kadong nyu bungao chele dambu nap ngonang. Libua bungao ma li bay bungonang. Hayang boy yang ayebu
bungau tau kaya kadong nyuda yo ong nyam sobu yo ong anyo ating lakulan ka dalan singnese mongham ayong ya apaibu hayang alo miang bu wang lam lan singnese hadawa ngaulan amyang kie hayang boy oyen yanyi ba chi sukristananda ating lang hadabai semai bu ngaulan amai nyi ayanang hang singne libu dang ma opungie tanap mangchong akyang mata wayang ayedegi hayang ayang ayebu chi sukrista ata hayang hadaw pumaino kadalanda nyeng nang hayang tumana yichan be ngobu namyang gama kawang nang pai nang ngau yichai bu pumainok namyang lak hayang be nang nyek bu de tuman chan bu namyang gama wenchai bu pumainok hayang anyo nang nyek bu de mam si yichan bu namyang gama yi yishibu hayang la yung bu khong namyang lak hayang cha cha me yichan okpan ningnai bu hadaw yaha amyang kaya Christian noksalan mabu yaha me manang tau jina wangdang kawang tenap nang song de bai boy hayang nang tuman de mindu na nyegyang gi hayang tuman say lay chay nang menyong boy ngai wang bu heki bu Easter Sunday namning som hebak amay tenap umbulan hiyo ayan chin yekai ba may hone dampa yanyi ba chi su Kristam mohiman yu dam yup nang tolane so panang mong yeo amen Patuman yoy nokte mantai pemoy manpa ching hai chepu ngao teman fai pumainok namno balan wang bang muna namno pai bukia tau yup nok yan yang fai menjelak namno lak cina lak kayu china damnang namno balan lak pumailak